pematahan nya. Ya. Nya Pak Ustad bade mematahan marani kabeh. Dagetnya hari tolak ilmu teh hukum teh wajib. Matakan mumpung ti arti kene budaya ngaji, sing getol ngajinya supaya pinter. Mun Pak Ustad. Ayo saudara can ngaos urang maca bismillah barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mimidian ti lagu Hermawan. Ya Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, Dal. dal, ro, jai. Nah, tos pinter, enak. Ditunya. Ayo ana bagian Nasrul. Ya Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, jai. Nah, tos. Laki mungkin enjing di dia nya. Sin nya. Tos itu apalkeun nya mungkin nya di rumahnya. Bagian udin saya udin. Ayo bagian udin enak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, Nah, eta. jim, Jim. Ayo berikan dia. alif, ba, ta, sa. Beraku udin can bisa wae ieu. Kayak lagi si Nasrul jeung si Hermawan ketika bisa kana jai. Terus Udin kudu ngomong wow gitu. Maka hayang jauh-jauh din alif batasa oge maneh can lancar komodi kana wow atuh din. Lain wow Pak Ustad, tapi wow.